silalela Trinity yala ekhaya. Sanibonani. Hallelujah. Nihlabelela kamnandi. Khonto nivusa ngizaze nivusa okhunye. Amen. Ngicela ukwenza inkonzo engizele la. Amen. Ngizokwenza uJohn 19 verse 28. Yes. Amen. Kwathi kwathi ngifunda mina ku28 ne? Yes. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke. Wathi ngomile. Hey. Wathini bazalwane? Ngomile. Nangu uJesu oma. Jesu oma njani kanti manje? uJesu phela kusikade khona la kuJohane la. Uceda ukujama bayaphuma emkhosini wePhasika. Mabaphuma ujama lapha. Uyababona ukuthi nobomile. Uthi no izani kimi. Nizokusela amanzi okuphila. Ngoba eziswini zenu kuzogobhoza amanzi okuphila. Mara uJesu nangu uthi omileke no. Njani into eliyaziphikisa ne? Uthola umfazi eSamaria uthi hey mfazi kungikhela amanzi. Hayi wapolitiki umfazi. Wathi yazi ukuthini? Kahle kahle. Thina nani asidlelani. So awukaze ungibawa amanzi mina. Hawu. Mfazi uyazi ukuthi ngibani obawa amanzi? Yazi ngabe nguwe wokuthoma oza kimi ucela amanzi. Njani manje uJesu la uthomile? Kanti amanzi la kaJesu lawa amanengi lawa yephi? Uthemuse emathunjini omuntu kuzoba nemifula. Azange athi ikhaphu uthe imifula. Manje nase sicala indaba le phela uJesu wasekushintshile. Wayesengumuntu. Wayesephenduke umuntu. Uthe umfundisi uMabena wayengasaqaleki. uNkulunkulu bakathi makamqala abona abathengisa ngedini abona bonke konke ongakubala okumbi ongakubala wayeseqale kanjalo amuntu umoya oyingcwele wachida eduze kwakhe wawungasekho kuye umoya oyingcwele uyabona lento sekafila le nto ukuthi wayebona abantu ukuthi bomile waqala koma yena ngoba sekazingene kuphi amuntu afila manje ukuthi kanti umuntu nakuthiwa mangithi bebomile ngalendlela engoma ngayo manje so wasomshila umoya oyingcwele ungasekho kuye ingakho woma yabona umoya oyingcwele nawungekho ne uyoma Yebo. uyoma womelizwi kunabantu abathi net ngizwe umfundisi izwi amen womile abantu bayoma la ngaphandle uJesu wababona ukuthi bomile manje koma yena ke haleluya uthi uJesu ngomile moya oyingcwele wachida eduze kwakhe wangasabi nomoya oyingcwele moya oyingcwele nguwe osigcwalisako ukuthi singasoma Yebo. izwi lenkosi lihlala kithi bese siyasutha sisuthe izwi lenkosi uNkulunkulu anibusise amen ngomile amen hallelujah ingathi bazalwane ungayiaccepta lesasikhathi sokoma so that uzo refillwa Yeah. ungenzi ngathi you are full or awomanga kodwa womile Nkosi yami. Kunjalo mntanami. underline accept Hey. lesasikhathi sokuthi yabona ngomile manje I need word Glory I need to prayer God. call Mama Kavanda I need prayer pray with me mama pray with me injalo lento emseni sisemseni bazalwane uma ngabe ungitshela ukuthi ngomile I won't judge you ngithi hayi wena udayise ngedini that's why womile angengisho because ngenzeni ngisemseni bazalwane
angeke ngisho ukuthi hayi wena vele ubudakiwe izolo. That's why womile. I'll just pray with you because I understand ukuthi ini sikwi grace umusa. Hallelujah. Siyadlula bazalwane.